Dobar dan. Vi ste meni već razočarali. Ja ne mogu vjerovati kako vi možete biti takvi. Takav deret, nego ja sad tu tako da nas pišemo blic ispit i... Ne! Ali daj će ih po 20! A danas sam već pisala 20! Ja sam 3 pisao! Odgovarali smo! A dajte! Stavite! Odmah ščice! Molim vas! Nismo se spremili! Ovo me briga. Ako ima nejasnoća sam... Kravu kako mogu opet izgubit! Šta je ovo? Kravu pa idete! Šta je ovo? Kako može? Smirite se! Ali nismo napisali! Molim vas! Jedinica. Ovo je jedinica. A nismo učestvovali! Ovo je Lina, molim te. Ne, molim vas! Šta je ovo? 1. Ovo je 2, Helena, bravo, čestitam. A nije fair! Ovo je fair! Nema ga! Eto, ko je učio? Dakle, osim osobnih imamo koje zamjenice, Helena? Posvojne! Odnosno. Znaš šta je posvojne? Zato želim da su odnosne. Dobro. Dalje imamo koje? Ti Roni, šta to radiš? Pa osobno higijena živcu, ne? Moram malo. Molim te, maknite, daj mi škare. Evo živcu. Treba mama podresti nogi, plaćam samo 5 kula. Ti Roni. Šeće, poreži sam se. Šeće, poreži. Sve u redu, neće ti ništa upisati. Hvala učiteljice, to me spasilo. Šeće, poreži. Oj ti Roni, molim te. Kako? Stop, molim, stop. Dakle, ovaj tu okomiti pravac Učiteljice! nazivam, molim vas. Ja sam jedina riješila ovaj zadatak koji su kraćili. Dobro, na ploču, Vanja, odmah. Ako već toliko si riješila, onda dobro. Evo, sad ti. Evo. Izvoli, pokaži onda ti. Hvala. Znači, ovako. Tu. Sada zbog ovoga. Aj, ovo točno. Ne, nije Vanja, molim te, kaznit ću te. Oj, hvala. Dobro. Okej, kad je Vanja otišla, mogla bi Lina možda. Da. Ajde, kreni. Šta je ovo? Jesi ti normalna? Učiteljice, to je samo igračka. Ja neću skužiti. Do kada ćemo šeći? Dobro. Ovo ti je smeće. Ali nemojte, tu mi je mama kupila za rođendan. Učiteljice, stvarno ste. Kreni na ploču i pobriši ovo odmah, jer znam da su ti retarni. Jer ti znaš, drago moje dijete, šta je skužila. Dobro. Lina. Ma kako možeš nas to pristati? Ali vi ste mi sad rekli. Nisam! Jesi, sad ste rekli naslov. Dakle, svatko od nas želi biti voljen, pišite, i da drugog... Učiteljice, a sada ću... Pustite ju, samo je dobro mislim. Ali zvonilo je učiteljice. Dobro, ajde, nećete dobiti za to. Morata!